Bike pen line truck kachi tonga jok adima longman indorariso akpran kitamna. Josia songpen bitung Rengthama constituency malzoini maikang nipon. Rong plimplam mon singteron lapen kang singteron arong arat thurpak pen cheka dolong kachi salok pon. Kardom Pinini liberta tanpak pi sami promela chimungpi non bertang tanpen archaponik tha. Dongmukak arong sopialong bike pen line truck kachi tonga jok adima long amat inurari sopran kedam. Dongmukak police station kaparlo patumiarni kangsam porphai truck aparmolok inut karbiarisu Pritom Singer arta Krinar Kep Asarburamen Vidya Singh Singer Haroghat Chiraptok Biarong Amekar Pritom Singer 82 years Charlie Bomb Pritom Singer Bardia Party Kidun Pen Puthora Hem Kachita Maporo Hutsi Dongmukak Arong Supialong Bike Pen Ahema Tower Kachi Suimate However Kihara Tower Kachi Suya Hutsi Men Menahum Line Truck AS 19C7594 Kevek Kiphap Thekpipena Jok Men Patong Pipen Pakoy pon rubajok adima longa matsi Pritom Singer kopai kilang nopen apran damnang jilo. Non amat truck driver tuma phanta nep ponsi Dongmukak police station lokabalongsi biponlo. Birta kiri dunong atengki apran kidam chui ariso Pritom Singer aphan piniada prangsi postmortem aphan difu medical collection pontosi Birta ribdunlong. Dongmukak pen Moniram Mediport Karbi Daily News. Josia songpen bitung Rengthama constituency arlo Karbirong sopialong ma joining maikang nipon. Ili Karbi Karbaga khia joini Karbi inte Karbi pupen ilitum Karbia khai wirde nangpu kamatha ponajok bitung Rengthama constituency arlo number 1 Karbirong sopi pathok lamalong patumi preni phai ingoranar kep arni Josia songpen ma joining amai kedeng pon. Lepen bangso mailong ahina hinpen kebang mate Josia songaphan ke khroithip Araratum an pina anamolok chitong nunin tilo. Laben pini bangso ma joining kedeng pon amailong amithang asong along pen chi odunsi puthot Karbia khia phat matha pon pen ili Karbia khi wirdet napu matha ponsi. Pharoi sida truck kebra pho amologatum puthot BJP along pen chi odunsi puthot Josia long chipa oknunin tilo. Kadu kavi bitung Rengthama constituency aro along pen Josia long kachipa okdun araratum phan Bikram Hanse laben angtong ingtiga tharatum pensi ding ponlo. La so mailong non kewang jiarni kosongsi Josia song la ansose kachipang tang ponjima kosongsi MP election phan kachisi kachidang pon pen MP election Josia kachipa hai ponjima pu alam the hai hui pina an angtong ingtiga thar Bikram Hanse lapen Rita Kramsapiatum pen rara phan thanpachini ponlo. Dongka Mukam pen Humson Berry Port Karbi Daily News. Rengthama constituency ke karja phir lapen khefan ne prandame ne yideme chipiji lapen ne den ne khe joine komane lili lolor se ru pele na pa dora palang da koi kre ku ang theke bitu hello nang to bana ka japie ka hai biko manse se kame alang ni hana kasa kuane ke so tum thegong holo ke di la pana ke so de boy jane alang ya piti du ri ada thik alang ni samsame anusia pa ha di masa ka bana itum pohopen to arak long ni tum khe pan jera pan pula po an phir ka japie ko la pene ni abatai tinda di Rengthama constituency lo abang putang pito putang ere to bana ardon ku bitini na ardon ku betera kala hello nani tum hello ni na ba phetulo jon he akisu ke poile to thonkem sita arbe common heraile to sita insur hane to sita itum in konang net ke sob tinang i ku ke nani tum hello lapsi mole phangirang dilanga ye sitame nani tum labang so aningang pire bangke cebari nani tum norte kosona kate songa mute dong prapen na bangso ke man kunce tiga bangke itu ikonne so ina ni betul arong thodak de athi thodak hala mira no bhara ke hai ala ni koson mali ke hello hala ni thik tu bangka na sona ningang ke se thapro kali na kala so khamjan ku hai hana dong constituency arlo
da karbiang long pen hala keche ke biatun da biha paper mate chodor tulan ke claim ji aron abe alang tuman license ke inghanang ji ku aron do ko potsi alang itu officer tuman ha sukhanjana lo toilo dam lo hala bang keche ke be kulana lo license kabe tuma bang ke kan kirji bang boi dam lo lapen license kabe tu banta license ke tai tuji bang kidam lo bang ke hey guru sab guru Hello ke dia video hey guru sab guru ili tumetan along we are no see ili tusi ereng ke soku te chaku dai tu hema diku barlo hema ding nang du chok si phana ke sab te chaku ni mel tu nang ke cho nang ke che nang ke pheng hala bang so ani yang tin kunak ke siki nang la kunak ben lo a phe bang ke hala da ke itu aphai ke in ar bikang yang la hello bo ka jan ma de in hana dong lo nang tum dam ben thi yang ko ar jab lu na poster pin chen ben ar Sukhanjana long Karbi Anglong Autonomous Council Tax Department Officer Satuma Phan Biha Klembang Bijoy Singh Napen Arisang Huatum Aringe Paswa Puthak BJP Asong Pen Pherangkia Mai Kangnipon BJP State Sports Cell Committee Kongchunbang Pankaj Teron East Karbi Anglong BJP Kongchunbang Kesop Timo BJP State ST Morcha Joy Singh Tok Biatum Pen Patumi Arnikang Sam Porphai Plira Chitima Pormolam Sport Malom Difu Kasa Conference Holalong Karbi Anglong Autonomous Council CM Tudira Mohang Kaping Khatpona Tingpen Pherangkia Mai Kangnipon Lebangso Pherangkia Mai Kangnipon Anam Thepike Kidamtang Incorrect Roxy Arnia the Porphai Sirkeba Pormolom Karbi Anglong Autonomous Council Tax Department Officer Atum Amithang Asai Kachiklem Pon Bamahut Sukhanjana Long Biha Klembang Phu Bijoy Singh Aben Arisang Huatum Pen Karbi Anglong Autonomous Council Tax Department Officer Atum Aphan Katengkheng Dundut Penajok Pinaan Aringa Huta Pasupono Lebangso Puthaksi Patumi Karbi Anglong BJP Hypen Pherangkia Mai Kangnipon Tangte Pherangkia Mai Along Kopisi Kaninjema non Angton Pen Langdam Sinang Difu Pen Sarlongki Tokbi Report Karbi Daily News Labang so akam ke non kali aprang a council atum si claim ko nang ye porno labang ke pinile nang pincong wa border kali 1953 council long de pa pisi ladak 6 schedule area lo beha bepar claim ji long de dak bang ke trading license dovik nang ji lapen unfortunately professional tax apora tax pen piwe nai non le income tax le kipi boma santhop Songja Pulo Council CM Dr. Tuliram Ronghang alang mathaponsi alang li sarkar pen mathaponsi isi long ke price la masu trading license la pen professional tax amuka Karbi Anglong atok anu kedoan dukan ini atum piloma pipeloma beha beper kikrem tum pima pipeloma lahai katowe kelang cari apan pusi taxation department akam asai bang pathipon lo asai kala Bijoy Singh Sanjoy Singh la pen domsot puatum latum celang lo je oi pinake itum ban lahai nang cegita kasi itum cegrum ne itum kroju nang ne 26 tarik itum latum long dam se munir ban pangrum lo se bukajan long ada alidara barin tu Monohar Singh patum mo kada tum je pinam nang tumada nang dunai je itum da bukajan long lo Sukhanjana awar long latum council atim tu mangi kasi ekdom sob chitong ne itum provision padam ne amala Monohar Singh ko thanglo la trading license do abe nangkelang cari bhai itum provision dam se nang nage itum la sopore pini chini pule council ong damang CM long chitong ma itum pule mat kroikre toy nang tum preong tum sulili itum dam poma yo dak man bang lo andak 26 tarik an pangrum lo tum se pada gari ki sun ma chok tum lok lo da cha kolor long tum lok lo sek dak lo pondesi la pan ekdom kepat ki po peni po ma da so mohan tok bi bang e no lo kete gini no alang chini so aprang ji chini lo pre plan kuri bom lo tum pene gundugul dei ko pene gundugul be ko pre plan si alang ta acara pene don lo kana ne dipu dai pun da dam de da chingong don lo ajar lo amar thik lo thik ke pon athong ke theng po bahut la bang se ar chang de lo amar la si pena na re ngau so lo el tum thenglong nang tum si kilomati la bang san la pena ko borlong ki po phanda san pon lak lo ko atong na pon lo আমার ঠিক সু এলা ট্যাক্স ইন্সপেক্টর আমার ওসি বুকাজান ওসি le dura mala panga job chen ase ajar no pilo la to ekdom provision ke hang pen cheklo kada nang tum cheklo nang tum si paklang lo ase
laso puthak nil tum theklong lok la tumi ka nang tu atrodi ben theklong lo ning oi pik lo la si pinrem lo laso gotna puthot ke do de ye phan la pen la ke ka ju main leading role ke an ma Bijoy Singh non da ka ju alang Dimapur na se ka Nagaland ka ju ke tu prabjin ben ne nang nang pok sini tumda district administration phan chuning ri lo Kidam tang preni phai inkoranar kep arni pen rong plim plama hawra long kido mon sing terona rong la pen kangching terona rong araratum chilang petsi dolong kachisalok pon isining duk meme mate jijin sota meme alam abangki BJP parivartana sarkar doko ga phita pini arni mon sing teron la pen kanching teron arong arar kaningni nangkok isi ningduk meme binonglo jopadap kachilenga dolong ke meme la pen towar ke meme da jok hemtun isi jopadap ki choki junjia phan hawar araratum jojor cholanga saisi tame pina ana kisung chichak nanglo lapen ke soki un esita paji apen kachar chongnang pensi langroi ki kapnang lapen school kidun auso maratum sitame langke thelote dolong lang ponraya hut mate arve jangno pulote inghan kanglit pen school duna matsi un edetpo labangsa kisum pen ajok auso maratum ta barla porlote arni ta school kidun longneta aphong dopiglo Pinpur dame election angle populote rong campage wangpo dolong lapen tower lapen ringwell mesen nang pipopu lamchak nang pitikang kanglo sitame election haidet rote lahalam chake tengne dedti laki rara phan kachong thui kachobai kapamang huason paman de titia phong dopiklo lasi non kewangchi MP election hotke campage machi rongmanglong lele pusi kangching teron arongarat lapen monsing teron arongara tumpen ninchepon jopadap kachiling ki sumpena joksi hawar arat chingwasi ami thangarong kachilinga dolong chisalok ponrintilo hidi pipen Wilson Betty Ports Karbi Daily News dolong BJP long non do bom sarkar long secek abdul setame non ta dolong ta nang pigi election agui ke nang pipo po anke election nam jilo pulutang te dolong pada ting ni deh. Napang samri lah si koson sini tu ke sarkar long tak ke dudun the kalang mah. Aning kan ang pacu baik. Koson mah. Difu Municipal Board Kaparlo Ward Lakha Trok Kaparlo Rong Mukrang Amikar Karlitang Joy Singh Terang Aphan Adonarap Ahemasor Lapen Alang Phan Pen Ningkachirap Eatum Kachiki Mapon Kidam tanganinkan priya chikloni phai inkoranar ke bhomtarni Karlitang Joy Singh Terang sangtet chu en damjilo lasi pinyarong kachewoi ningkanisi nang plengsi ahemasor lapen chipochiro atum Karlitang Joy Singh kumina king rialong melur kaisi chikimo padopon chikimo along Karlitang Joy Singh Terang achor Mary rong pharpi au somar akortet lapen adonara batum apor pepen aronga chewoi nang Karlitang Joy Singh Terang aphan chikimosi hirjumi johang laben chikimo mailong kachitong nun chepochero jirpi chirpo atumpen anesan chorap sarsi mesen pen chikimo azaimek pajutpon manjapen sarlongki tokbi report Karbi Daily News alangli kachevoi ningkani si kepleng lasi non niltipi nilichor lapen alangli asupo tundo ningkan si choksi u milu aram athengdo ahir jume hangpi lapen milu kapi lang ketem ex president Karbi so adorbar vice president Karbi K Atirim and Kantras Dikom ex vice president Karbi Bhaktitom joint members Karbi Adorbar Central Cultural Secretary Father Alangli Apuamen Farkong Terang led Farkong Terang Apaya Menabang Sintu Kilingpi Open Arong Amen Mate Alangli Mahangkitek Salawar Teron Arong Fuloni Akorte Bangetom Alangli Hello Aklengsi Lapen Adagwam Dolang Lilipe Aklenglo Alangli Ta Chomchewa Iguyo Non Ke Akorte Ang Bong Lili University Thedulo
Pini Preni Phai Incorasir Kep Arni, Karbi Employee Association, Borjan Zonal Committee Hinpen, Pirang Kiamai, Hidipia Hityalong, Kang Nipon. Pini Preni Phai Incorasir Kep Arni, Lakha Inkore Isi, Borjan Havaralo, Hidipia Havaralong, Karbi Employee Association, Borjan Zonal Committee. Ahinpen, Pirang Kiamai, Kang Nipon. Bangso Amai Long Kedolake, Karbi Employee Association, Borjan Zonal Committee President, Rina Rong Hangpi, Vice President, KEA, Borjan Zonal Committee. Sing Timo, KEA Central Committee, Difu Executive Member, Member Binati Sopi, KEA Borjan Zonal Committee Member, Pudang Timungpi, KEA Borjan Zonal Committee Member, Pudang Ing Tipi, KEA Borjan Zonal Committee Member, Samson Crow, KEA Borjan Zonal Committee Member, Noren Teron, Advisor KEA Borjan Zonal Committee, Atum Anchitong Dunsi, Bangso Mai Ing Nipon. Bangso Mai Long Kanin Chia Tingki, Sukhanjan Bokajana Long, Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department Atum, Akam Gachiklem Ponahut, Kichi Aswatum, Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department Klembang Huatumapan, Aringa Hoki Pasu Atumapan, Ahok Perakang Sai, Vivek Nangchi, Leben Aringa Hoki Pasu, Mate, Ketingdun Vega Tumapan, Arona Tingpen Ing Sai Vek Nangchi, Leben Nep Ing Nang Vek Nangchi Puta, Ninchi Ponlo. Puthot Karbi Anglong Autonomous Council CM to Diram Rohanga Phanta Bangso Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department Klembang Phuatumapan Kithing Kichoga Tumapan Ing Saibek Nangji Leben Trading License Itame Cancel Piet Nangji Pusi Karbi Employee Association Borjan Zonal Committee Hinpen Juningli Patopon Hidipi Pen Wilson Bay Reports Karbi Daily News Local social worker Mahen Togbipan Kaitek Sudak एकदम सुदाक में गईते के पोला सुबह तुम निश्चित पकड़ांग लो दसनी तुम अलग दिफान कॉन्डेम लो ला आकार फिर दिफान ला तो बीस समूह पेन तेरंग समूह कि गईते के बांग तुम बांग फुटुम फान सुदाक पेन नेपना पो ला पेन ला लोइन ऑर्डर आए के तेंग पेन अलग दिफान नेपसी जे हेंग साम बेंगसी सुदाक पेन पनिशमेंट पिनंग पो ला सनी तुम सुदाक पेन ला लोइन ऑर्डर अधिपालन हचुनी लो ला पेन ला कार्बिंग लो ऑटोनोमस काउंसिल CM Turam Rohang, Dr. Turam Rohang Sar Pandabe, Netum on behalf of Karbi Employee Association, Sunirilo Je, Alangli Jakong, Dunabang, Alangli, Sodakpen, Order PC, Pandavek Nampo, Alangli La Karpin Fatlasi, Nili, Karbi Employee Association, Borjan Junior Committee in Pen, Alangli Tumhans, Sunirilo Lope. Ready Mano Haju Hoyasil, Akromon Kuribole Bully, 2-3 দিন আগত বুলি আমি মোহেন টকবিট তৰফৰ পৰা শুনা পাইছোঁ যেটো আমি সোশ্যাল মিডিয়াত পাইছোঁ তেনেহলে মই প্ৰশাসনসকলকো অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকে যদি মোহেন টকবি নিচিনা সাধাৰণ সোশ্যাল ওয়াৰ্কাৰ যদি গম পাইছে তেনেহলে প্ৰশাসনিক সকলে কেনেকৈ গম নাপালে তেওঁলোকে সতৰ্ক হৈ থকা নাই কিয় এই যিজন কালপ্ৰিট এওক কিয় তেনে মুকলি আকাশত কৰিব দি আছে সেইকাৰণে আমি গৰিহণা দিছিল সেই ওপৰত গতিকে এওক সোনকালে গ্ৰেপ্তাৰ কৰক আৰু আইন অনুযায়ী তেওঁক বিচাৰ কৰিব লাগে বুলি আমি সকলোৱে বৰজান জেনেৰেল জনতৰফৰ কাৰ্বি এমপ্লয়ী এছ'চিয়েশ্যন পৰা অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলকো পুনৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে সোনকালে এওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক alang itumapan jason orlando kacamata adong pan alang itumapan sodak pen insai nangko lapen man kiti kedotum sar Dr. Tuliram Rohang Sitame alang itum kicokci adong pan kan saya pan insai po sini itum Borjan Employee Association pen sitame itum tim